duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii kibakurikiye cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriye spray paint no chire mbabwate keyboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards ebintu aho byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii asenamba enotisano naibire Eyemo kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Nemagaro bengi ya mwanchi umurigeria andonsia sogendete gutubwatia kurwa no gwasemelia kwana nakwabiri kugutwara sabato erengia na ndengo kwarigania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka gukorekana kurwa chingongo chonsi inyechense asense mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bagasense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagatonya gwetera www.ndizitv.net iretera ne Fridah Kerubo na asense mochi biorokelio ni gotokobwatanere Joshua Auta nolio koeneke bna chibicha na maliogia bereka gugwikira sole asenchera ya bene yakurukwa Petronira Mukera chinga kitoroche Muraibense Dr. William Ruto nigagendete netaro yaye asorgongorwa Nyanza asekerenga kyogosyolia emerobelio nabayiga se county ya Nyamira magigayo gochora ku mugavana we county yo Amos Nyaribo nabayigo omokonyo ye Dr. James Gesami gwetera ekiama gya UPA bono nigo ogwatananeka kwaberego kwenekigwa asegeka bono iga tinga kitoroche magigayo kolera asegeka nigo abamenyikorwa sensemo ya Nyagisai balene kibakwego kelia magigayo mubwatani omuyagwa soke bene nabayigo kubwakanira ebili ya macho mwancho muligeria ayonga tiyali ngwaliganete asomogorobolero toskato nyegera ngwira ntora segekege Kerubo elindengo manye amange Mwancho muliyeri yangu kwa ligani bene linde tobe togosanga nae asobwamo gochakabono iga goika omwelio kwa chaka Amayia yebirebiganyo tuko chaka korwa ase county ya Nyamira asengo kumenya bina magayo gochoro kumugavana we county yo Amos Nyaribo na baigo omokonyo ye Dr. James Gesami wetera ekiama gya UPA nigo ogotagwana na kwaberego kwenekiwa asegeka nanyane chinga kicho gochora abawaziri chinga kichinga nayo kumurusia VC omugavana we county yo Amos Nyaribo nigo kungusana na kwabete gokorokana roro asumu gavana agendete komochia omokonyo ye asinge nchoyo kwa okoboko enganeyo mulikito Joma Angi na ira chinga kichae chabene nabo igogotwaliganilia oroboti rokobwatia
Kubwatekana n'erikiiko ly'omwaka bw'ekiri 2010 orosagiro 11 eking'ese ky'emya Eyemo n'emirongo 33 eriri gokwanira obochori obonene anene mono chinsemo ky'ekikaunti nigo omugabana bw'ekaunti akomochora omokonyoye bamanya kurwanirira amo ase chikura ase obochori obonene bw'omwaka oeta nigo omugabana bw'ekaunti Nyamira Amos Nyaribo n'omokonyoye Dr. James Gusii banyorete obubwigwetera ase kyama kya UPA ase chikampaign nigo barekanete koba amo na gotwara obosani obonene mono abagatianiwa amo ase barwete chirago chigokora emeremo bare amo chinguru mwangaire na cheino njenkoba omozombo ino. Thank the great people of Nyamira for electing us, Your Excellency, and promise that we shall serve them to the best of our abilities. Nonya nigo mwaka oyomo oetire nigo barorekanire gotwara okungusana na nogo taigwanana. The water decree, if you want it, you can get it. Tago deny. So I would like to categorically deny all those allegations, and if he has got any evidence to bring them. Engana ekagede gochaka anene mono ekero bali kubaga amabaga yobo waziri. When we are forming the government, when I complained that I had asked Nyaribo governor to give me some slots, which I did not get, I was obviously, as a human being, I was offended. Nonya nigo ningana yabere kogendera asomo konjubu mugavana atararekana asemesangerekano emenge county kolende engana yabere gegwasioli na kobeka ogotaiwana na kwabo teneni nechinga kichiyokobekwa ko muswada bwokogania ko Morusia omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo korwase Kerubo asomo gavana bwe county Nyamira akomomochia omokonyoye asoko bwaterana negati aba MCA kugania ko Morusia abisi. Where was he when the war was on? Na yarenge keleze yarengo aba MCA mbara akwanira bandu si abisi. The water decree, if you want it, you can get it. Tago deny. Ensa moyaye omokonyi umugavana Dr. James Gusii nigo abetega gukana amanganaya nagoteba talenge asense muyukugania ko Morusia omugavana Kerubo. Wish to deny the allegation that I am colluding with the members of the county assembly to impeach him. So I need nobody to guide me who to talk to and who not to talk to. I talk to both past and the present leaders, and I owe nobody an apology for talking to these people. But I have never talked to them about impeachment of my governor. Ono ogosaba kwa bamenyi be county Nyamira nkolinga omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo n'omukonyo Dr. James Gusii bakikobwaterana elinde kwikirania chira babalierete. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiamano sana muliketo Joma Angi kurase county ya Nyamira asogotwaliganiria orobotero asenchira yobwagali kotigana nayo mwancho muliyele ni otokende mase mogwika county ya Kisii asengo komenyabuna omubunge obubasi Innocent Obiri nigaberega kwa okoboko engana yokobagwa kwebunge yo asabuliri abamenyi benseme yo koyesira okwana nigo abagakomocha bali babete bagutuguterale engana yo ase omwaka bwekiri 2010 asaine kyabono nigo ebwenete kuligererwa boya mulikeito Brighton Makoli na mange kubatikana ningana yokomenda chibunge ase ensi ya Kenya nigo bono mubunge obubasi Innocent Obiri anyarire kagosegeta engane yo nabatabona ebunge ya obubasi gati yechibunge kiritakere konachwa marakabere. Boigo niga machiri abana siasa
bari mamincha ningane iyo anekrateruna umwaka wa 2010 nigo batagete ngane iyo ewo borito kurende abanasiasa bari bamirenge mamincha ningane iyo. I want to tell you a case I had in 2010. At that time, there was a move to divide constituencies. I knew that Bobasi was actually one of the largest constituencies. So I went to Kisii County where we were making presentation. And when I went, I had all the facts that Bobasi is one of the largest constituencies in a country called Kenya. So I went with all my facts and I was going to read to the people, to the committee from IEBC. And while I was there, one or two of the politicians from Bobasi had sponsored some people. And they really shouted at me. Kulingana no biri ni gaderna Bobasi nigo eigerenetie amaganionsi aliaragani inachanwe. Bobasi geographically is large, but it's not the largest because you will get constituencies in northeastern which are bigger, but they have a quarter the population of Bobasi. But when it comes to population, Bobasi is one of the largest in this country. But that is not the biggest task. The biggest task is, and you listen to me carefully at this point, there is no constituency in Kenya which has got more schools than Bobasi. Boigo ni gateruna Bobasi isekona janwa none chibasina ina nugochi asichibungejo yojira jiguisana asibono. All the other constituencies, there are some constituencies which have got up to 20 schools. Some are 50. I have over 200 schools. And we get the same amount of CDF. So I have to struggle and try my level best to develop and improve those schools. And I'm happy that the schools have improved quite a great deal. Kulingana ni gasemeretuna ebunge yo ne chikobaganwa. I'm hoping that when the next delimitation will be done, it will be done and the Bobasi will be divided into two. Obiri ngargo ya kwana yo asiskuru yerigana asebunge yo ya Bobasi. I am going to ask for permission. They told me I bought 2 million, especially at one go in 5 years. Nitaenda, nikifika kwa ofisi, mimi nitaandika barua, nitaenda kwa mkubwa wa CDF Bwana Mbuno, nikitaka niende na Bwana Ochieng, akinikubalia ndanunua. Because they told me not to buy. So I am going to do my level best, and if I'm allowed to buy, I'll buy. Zimepanda bei, but that is not the biggest problem. The biggest problem is that they have told me I have bought too many and I should not buy another one. But I'll go and appeal. It's not the law, it's a decision they made at that time, and I'm going to ask them to allow me to buy at least one, hoping that another school will not catch me and ask me for another. Ripoti rigeta seni Kendis TV etheriane Brighton Makori. Mbiamono sana murikecho Brighton Makori asogotwariganiria oroboti rwa sinchira y'ubwagali gotigara ime county ya Kisii nigongo kumenya buna maiga yo kurera asegeka bono nigo abamenyi bensemo ya Nyagisai bali nekiba kwegokeria asekiriro kyabo kyabereke koigwekana aya magega ya mateyemo gwesokia nabo igokobakanira ebili ya machi yabeire omuchando asegeka asibabere bakogokera tambukire ikyo nabo igokweneke buna ewiki gocha kabale gutumika amacha yo morikito daipona sanya norobotyorwo abamenyi bekenyero Kenya Gisai nigo babano mogoko maiga yokonyora umusamaria Dr. Felix Atisa gocha na kubasira asamagenderero chinsemechio rero byaba abamenyi banya Gisai nga mbanyi babwati mache mbanya gwesi mbanya kuragira eskuru maelap mache tayo nabona kwandite nabamintu banya Gisai ne team etenete boholiye ngababuli ngaki ondete yochibwate je nimbwate gakeigo tubwatirane Jumatatu kiwika tonyora mache
ekene na betimu ya bwatiranete ekomiti bagachamo bakabwaterana no mu MCO ito omosikio yagi igaro omonto bwata nkorenda buse ngwara nga bakomotebingane chitigarite libaru baina nanda okoraki taisaini nigo bono bamwereria ng'ambi mono asoko basira gwakana bill ya mache yegesimekyo bari miritwa samatuka maega kurende nigo kiabeire getari gokore gasi asomwa kojomo oerire tiso tokoreire piri erikonyeto cyane tunyagisai gaiga tukomwira ne ng'ambi mono atiso beire omosamaria omuya twarira iga juice nyagisai gaiga gore ya mache piri yarenge 60,000 ama ni kwikitara era abarayi bayigure kunyise mawao uyokoruku Dr. Felix ochirega iga no yagi na twasiri bukum otoiro hotel nduria ati hotel yonsi ngatwa twagokire muno ande twagokire nande ntumayiti ngangi turairaneri asomo samario muyomo sibi watisa uchira gotokonya se biri yabete ke gutusumbua asomo akoyo mu murima tosinyire tutabwati bese tugwaka ne biri yayo asekera ngo yayikerete ojagre Jumatatu mbanje orte ndese kisakati cyane cyakanuaria machagendre nande komiti ya jortunere very strong ngakite turamisi mache na nyagisa ituchiko nande motokonye mbia mono chinga ketio boigo Dr. Felix Atisa niga baburi abamenyi bensemeyo kubwaterana elio gwesira asamagenderero gochibosio tubwaterane naenderere ntotige bilie buchega tochu toligi nimate komiti mubwate nengia mba ntochu toligi komiti kabisa baikaranzamo nali bakoranga kirumutienyi inakie bili ikire babwaterana yakanu mapema nalirende itachi komentekana naende tochikuburwa mache muna twabolirwe senga kiabone asense moyo bolendi boigo ni go aboli abamenyi bensemi yo kuba maiso elio gotugekera serikali aro kulira baminto banyagisai kwanza mole ne bahati inumo bwate bohol chingongo ne chinyinge chia Gusii ne country eto yonsirende nse ito ya Kenya batabwati no ne bohol bakonyora mache imashini nchi saleka mubwate community policing na oso ubolendi obonge bole ese kenyoro mwaranga project yeyo na project yende serikali ya rentire gose other well wishers nabagambe bali babero baletire mororende nga emagandro muna yo agendre rekoba naenda agendre konya abantu baminto Winko ripoteli kataseni kia Ndizi TV kurwase kenyoro kia Nyagisai kegotoka ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitalia nendi pon asanya Mbiemano sana mulikecho daipana sanya asorobotioru hotigana imesemeyo nigo omuteneneli korwa ase avisi iyo maseneta we county ya Kisii abereka gwesoke bene na baigo kwene kebuna chibesanchire cyabere chigo ikirana ase county asaganire mu governor Paul Simbara chigo chibwatoka na baigo kwene kebuna aba MCA ngo chinyora bale asingencho yo kwene kya amagendero ase chiwodi baigo nigo nire abo bisabe nsemo yobulimi gotalira ebinyoro nabo igokorengya liroba nakweneke mnango semibale abalimi nakibabwenete gosimika ebimeli byabo asokweneke ligesa ligia nareko iroko bolia gochia se county government senator na rusi chibese na Nairobi chibese nchiri bosungu bono chitedenero no mugavana ito Simbarati nare ko requesting a chibesa chiria chiabege tu budget chi milioni 40 chikoegwo mo MCA angabono chishida bune chiga chia mache mo MCA angatari gutabataba mache nsinchire chiri ward chetu chons pia 45 anare ko requesting se budget iria rosigwa ebese lika ya chitekora njo mugavana ito release liebese likero mo MCA anyore chimilioni chia 40 akanira bangina buna abagochandika ebintu bikorege ento kieke isukebosio pomonsi karto gochikobeka na buya chipara chito chikororwe makuria kororwe bintu bibe buya toetere tomaete ngabantu mugotolika twensi amabera akarure igagenda Nyakoe kurunya Gisaiya ebisukari byakamire koruga lino guria akabeire esuguma bintu imbia nakoba abagiriga cyabari bari bosongo barukiobisi gose bono barukiobisi bachichega iga bapimerira beri bamanyanga yebisukari beto byakorte ndo kieke ese yons pie godiri ne county government
ntuni ntutokoyemoreka gose yaikeire gento kieke mwananchi wa kawaida eshide enera neche basegete naende Etureti yabagaka korwa Mwanyagetinge Heritage Council eyo ekoragwa nere George Nyakundini go babolire serikali kwali baga etureti yabagaka korwa ase gesaku kyabasigisi nabo igo abagere elinda kweneke buna nkoigwana bali ayanko bwatikana ne kisegi ekigendete kwenekigwa ase nsemo ya sondu ekikeire binte binge gosalika kolinde ni go baganiri omorembe ko baroro ase chinga kiechigabor kiwa bagendete kwerobelia asa matemwa manene a KCP na boigo KCC abantu baito abamate korwogere mata sondu n'abasigisi igo babwataine igo yogetere moro abantu baito buna gusiga twasinyiru koni ebintu byeito twasinyiru gotirimboka gotimate bogere igo tubwato obwobo bonene sana tokoboria abagambi baito nase kibakirete especially sesemo y'omupaka orio ito magwawo omusigisi okorwa gisondu okogenda Kisumu gabwate mechando omogere okorwa sondu okogenda Kisumu gabwate mechando. The moment we are affected because of the clashes togotigara tuchandike. The children are out. We had started a sub-county exam ekiaternet. So KCP esiro wika tugwate anya 3 weeks to 2 weeks otogosora abasigisi bali batomorembe ori tutagete nabagere bali batomorembe because a government not in place. I don't think we have a reason of. Bono tugusabe serikali yeito enyare gotokonya kiegera ntu abangina na abana nintutogotigera nyombe ekero gisegi kigendererete twabasoroire ki county commissioners colleagues talipa kamuganye mutukubu wa rais ate ko batayuna mubwenete ko colleagues egas yeinenene preservation of public security. County Commissioner o Kericho na County Commissioner Gusii bato eli baga kuna Mwanyagetinge Heritage Council togende kugayana n'abantu baito twakwanire n'abantu baito korwa Rural Council of Elders especially korwa Nyakachi toko basabana omorembe nomuya gotware kuburia serikali yeito etoeri baga una bagaka bo Gusii tumirania bagaka bo musigisi abagaka bo mogere no bagaka bo Gusii tumirane sondu toreto omorembe. Neli tuko lia kabere a Sorogongo rwa Nyanza chinga kyomurayi wense agendete no murubili bwogosyo lya amagendero ase chinsemechu. Litko lia lero ni gabakago ikirana Eyemo County ya Homa Bay asaba kago sangana bamenyi bensemeyo na bwogosyo lya emirubili na bwigo kwene kebune kirenga kya kenene no kwene kyabuna oletira bakenya amo na bwigo ko bakolera emirimo ogwatana nikakonde wensi gotayo. Nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya hii tutaunganisha wananchi wote wa Kenya. Hakuna wananchi wa upinzani. Tuko na viongozi wa upande wa serikali na viongozi wa upande wa upinzani. Lakini wananchi wote wa Kenya ni wananchi wa nchi moja na tutawafanyia kazi bila ya ubaguzi wowote. Tumekubaliana jameni? Na mimi nataka mjue watu wa Sindo na watu wa hapa Suba na watu wa Homa Bay, nyinyi ni wananchi wa Kenya, si ndio? Na nyinyi mnalipa ushuru, si ndio? Na mimi ndio rais wa Kenya, si ndio? Na serikali ni serikali ya Kenya. Kwa hivyo hii serikali ni serikali yenu. Tunaelewana? Na mimi nataka niwahakikishie, mtu asiwaambie mambo. Siwezi kukubali sehemu yoyote ya Kenya ibaguliwe kwa maendeleo, kwa mambo ya siasa ama mambo ya vyama ama mambo ya ukabila. Nia yangu na mpango yangu
ni kuunganisha Wakenya wote, tupange mambo ya maendeleo na tuweke Kenya iwe ni taifa ambayo sisi wote tunajivunia kama Wakenya. Tumekubaliana watu wa Sindo? Tumekubaliana? Na ndio sababu nataka munisikize kwa makini. Sababu leo mimi nimefika hapa Homa Bay. Pale Mfangano hakujawahi kuwa na rais ameenda Mfangano tangu tuwe na uhuru Kenya. Na leo nimefika pale na nimewaambia watu wa Mfangano, kwanza tutawajengea barabara. Mimi nimeenda kuanzisha leo ujenzi wa barabara kilomita 53 pale Mfangano. Chinga kiecho boigoni gabulia bamenyi bensemeyo gotiga okorobekana ekiagera nigo kogendete koirania uchumi magega boigoni go aenekebna nigo ababuatani korwaschense chirichesko babere bagotwara obwoba asoko gacha enibo yabo imensi ya Kenya kobwatkana no korobekana uko. Nimepata watu waegezaji, nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu, sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu, unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa, mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka, wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people. If we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi nataka, sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama ni aje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu, alafu hapa waegezaji wanakuja, wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. We must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni. Omugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga ni gabaga kwaligania omurai wense asechensemecho asingencho yokoleta amagendero okwana nigo aenekia kobwatia ekatiba ase serikali ye county ebwenete kobwatana ne serikali enene asogokora emirimo amo oigoni gabolia omurai wense kobwatana nense ya Uganda asokogaleya oboncherelia wechinso. Vile umesema, mimi kama gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM na mimi ni mtu wa baba. Lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Nzuri sana ile maneno ya uvuvi. Ukifika Uganda, peleka salamu yetu kwa rais wa Uganda. Umwambie pia tunataka aturudishie migingo ikuwe upande wetu ya Kenya. Your Excellency, nikimalizia, tuko na hospitali hapa, ile hospitali ya Sindo level 4. Hao watu wote wanaenda pale Sindo level 4. Mimi nakuomba Your Excellency, kama inawezekana, tushirikiane mimi na wewe vile tumeshirikiana kwa ile ya CHPs.
tujenge facility hapa yenye inafanana na level 4, kwa sababu ile ya sasa haifanani na level 4 hata kidogo. Tinga kiechio boigoni go abarai bagendete kogokera obokoreri bo murai bwense anemono aso gwikirania amagendero gwatanenika konde gwensi gotayo okwana ni go bane kebna chira betega koria chinga kiche campaign onegani go chabere chigo ikirana ne chinga ki omurai bwense agendete gotarira chinsemo kwene kebna beire kagosiolia amagenderayo. Na mmesema sisi wote tuwe Kenya moja, watu wa nchi moja, na mambo ya maendeleo rais atufanyie kazi sisi wote kama watu wa Kenya moja. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na hiyo governor wetu amesema huyu ndiye governor wa Homa Bay na ako ndani ya chama cha ODM, si ndio? Na mimi ni majority leader kwa chama cha UDA. Kweli si kweli? Munaona tukipigana na governor? Sasa hata nyinyi kama watu wa Homa Bay muishi pamoja kwa amani. Tumefungua ofisi ya UDA hapa, si ndio? Watu wa UDA na watu wa ODM wote rais wao anaitwa William. Si mambo ni hiyo? Nikaribishe rais wetu hapa Sindo kwa vigelegele yenu na vile umetufanyia. Sisi tuko na furaha sana rais kwa kufika hapa. Na tuko na furaha sana kwa kukaribisha governor wetu pia yuko hapa na wabunge na viongozi wengine. Leo tumekuja kwa ziara ya maendeleo. Kuna vitu mimi nilipotafuta kura hapa niliwaambia nitawafanyia. Mara kwanza nilisema tutatengeneza barabara. Leo tumekuja kutengeneza barabara. Niliwaahidia watu wa Sindo tutawaletea sub county. Leo tumewaletea sub county. Si ndio rais ametangaza? Mliniambia watu wa Uganda wanawasumbua. Si ya leo rais amesema Tuesday ataenda Uganda kutengeneza hiyo. Omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigabaka gwikirana ime county ya Meru asomo yegabo komoenia omogaka Eyemo asabagakorwa engora yaye ya bene okwana kora sinsemecho nigo anikibuna babwatani be serikali ya Kenya kwanza nigo babete bakoirobile bwikirano asobo cholio bonene askolende agania abamenyikorwa se county ya Meru kwa enikibuna komenta bale ensemo yabo yokonyora. Make sure that we increase our shareholding in his government from 47% to almost 60%. Many people are uncomfortable about our shareholding. Ni kidogo, is only 47. 27 tutaiongeza itakuwa mingi zaidi. Mnataka tuongeze ama tupunguze? Tuongeze ama tupunguze? That we shall do. And an election is a deliberate thing. It's by choice. Sisi tulijipanga na Rais William Ruto. Kama hakujipanga na yeye, mbona mnatulaumu? We had choices. Rais William Ruto alikuwa pale, Raila alikuwa pale. Sisi tukaamua. Sasa tukiwa kwa hiyo serikali tuko wengi, mnalia kwa nini? Nyinyi kama mmebadilika, mjipange, mkuje uchaguzi ikifika muongeze zenu, tuongeze zetu, rais apite vizuri. But we have no apologies to make for our decision to invest in President William Ruto. We think and we believe that we made the right decision and we are happy with what is going on so far. And we have every intention to increase our support to the President and the government. And that we can only do when we are united in purpose. Ndio tuweze kusonga mbele. Much as I try to unite the mountain and we are going to succeed, I urge the people of Meru also, try also to seek for unity in this county. Mujaribu pia kuungana na kuongea na sauti moja, so that mukija pale na zile kaunti zingine 11 tuungane. Once we have succeeded, and we are going to succeed, is uniting the region.
Chinga kiechio boigo omuwaziri w'oburimi Mithika Lintuli nigagokera obomo bwa baraikora se kaunti ya Meru ase aba okoboko na boigo gusira enganeyo asaba bolia kubwaterana na boigo kwenekia obokoreri obia. And allow me speak about unity because I really do not have the luxury of time. Mambo ya umoja ndio ningetaka kuongea nayo. Na niseme na nikiri ya kwamba nikiwa hapa, today I'm a very happy man to be here and to be one among the Meru leaders that can say clearly I celebrate the unity that I find among the Meru leaders. Hatunjawahi kuona uhusiano mwema katika viongozi wa Meru, kwa sababu kumekuwa na siasa na viongozi uchaguliwa kwa misimu ya miaka 5. But since I was elected to parliament, and I can tell you one time, we were in Mbunge, and we were members of different parties. Nilikuwa wa KANU, Kitobu Imanyara alikuwa siwini wa Ford Kenya, ama sisi kwa sisi. Kireito alikuwa chama ingine. Yule mwingine wale walikuwako, there is nobody ambaye ako kwa uongozi sahi, lakini hakuna siku tulikuwa tunaita pinji ama mkutano wa viongozi wa Meru tukae chini tuongee tusikizane kupeleka Meru mbele. When I see our leaders today sitting together with the elected members of the county assemblies and other leaders, I must thank God for coming amidst us and bringing that heart ya kuona ya kwamba lazima tukae na tuongee ili tuweze kuleta watu wetu pamoja. Abarai akorwa se kaunti ya Meru nigo beso kiribene na bigo komochia omuwaziri Moses Kuria chingaki abeteka gukora etaro yaye imiye kaunti yo ayanko bwatikana ne chinkwana chaye asa negative na bamenye bensemeyo nigo banchete chisegi korende nigo bamuganire gweso kebene na bigo koimukia egetambo kerokyo gusaba okwabera. Your Excellency, unajua si tabia yetu kuongelesha watu wa serikali. Lakini waziri Moses Kuria amekuja hapa kwangu na yale maneno alizungumza pale ya kusema sisi watu wa Meru ni watu wa vita, tunakutuma. Mwambie hiyo the provocation of the ice order. Kama mtu yetu anakuja kututukana sisi, surely enemies watakana namna gani bwana Gakuya? Alikuja pale, hakutuita, alitupigia simu one day in advance. Ameendelea kuongea na MCAs direct. Nimeona message imeandikwa Sunday, Your Excellency, na tulikuwa na wewe pale. Alafu natuambia tuende kwa mkutano Monday. Mimi kama kiongozi wa wabunge na kiongozi wa Meru, Moses Kuria alitukosea heshima. Na tafadhali tunataka kukutuma pamoja na Mheshimiwa Lintuli, ule pia alikosea, akamweka kwa Facebook, amwambie ametukosea and we need an apology from Moses Kuria. Mwancho murigereria korwa soroboti uruni onaikire omoeli obwa mangana magia asebire biga kolende toskato nyegera chikoraga chinsa isato ayona mange nenyara sinchira yobokirano enda gutobwatia sinse monchi chimitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko nikibna ebichana boigelio giria gwikira sole asenchira ya bene nere petonira mukira tobe tukubatenere Joshua auta asinsemo chibiorkelio na ncheria ne Fridah Kerubo Toska enda kubwatia omorobelio bobesera bwenka oyogo cha sole asigekege kekerwasyo.